Mu gitambo cy'Ukaristiya yaturiye muri paruwasi ya Rushaki ku cyumweru tariki 14 Nyakanga uyu mwaka, Musenyeri Musengamana Papias, umwepiskopi wa Diocese Gatolika ya Byumba, yahaye abakristo 50 ubutumwa bwo kuba abagabuzi b'ingoboka b'Ukaristiya. Yabasabye kumva uburemere bw'ubutumwa bahawe kuko ari ubutumwa bukomeye kandi bagaharanira kuba intangarugero mu ruhando rw'abandi bakristo. Ubutumwa bahawe nubwo kuba abagabuzi b'ingoboka b'Ukaristiya ngo twavugaga cyane ubutumwa bwabo bukaba ari ukugemura Ukaristiya abanyarenge nkeya, nuvuga abakecuru n'abasaza n'abarwayi n'abantu basanzwe bafite ubutumwa muri kiliziya hano. Tubatoranya rero bihere mu miryango remezo abantu babazi ko ari inyangamugayo kandi ko abakirisitu b'intangarugero. Inyigisho bahabwa ziratandukanye cyane ko no kubibutsa ubutumwa bwo kuba abagabuzi b'ingoboka b'Ukaristiya. Inyigisho bahabwa mbere na mbere ni ukumva uburemere ariko n'uburanga n'ubwiza bw'ubwo butumwa. Gufata Yezu Kristo ukamushyira abandi ni ikintu gikomeye cyane, ariko noneho tukabigisha no kuba intangarugero mu Kristo bwabo. Bakubonye uri umukirisitu uje mu Ukaristiya wenda wasinze cyangwa ukamugiye muri utameze neza, ibyo ngibyo urabona ko ari urugero umuntu abatanga. Bakabyumva kumva ko bagomba guhora bisukuye ku mutima, kuri roho ndetse no ku mubiri. Ku bagabuzi b'Ukaristiya nabo ni kimwe, kuko batumwa kuri babandi banyarenge nkeya, babandi baryamye mu buriri batabasha kuza mu misa, bifuza kuba bari kumwe n'abandi babone. Abagabuzi b'Ukaristiya rero nabo icyo nabwira ni uko ubutumwa nabo babukora bumva ko ubutumwa bwa kiliziya ari ubutumwa bwa kiliziya cyane kandi abo yazabatumaho ni babandi bintamenyekana, babandi bari mu buriri baryamye, babandi baherekeza na Radio Maria. Bumva bagakurikira igitambo cy'Ukaristiya kuri Radio Maria, ariko ntibashe guhaza. Nkugize amahirwe akurikirana Radio Maria igitambo cy'Ukaristiya, none umugabuzi w'Ukaristiya akaza wenda nimugoroba kumuha Ukaristiya, burya aba rwose yashubijwe 100%. Mu byishimo byinshi abahawe ubu butumwa bwo kuba abagabuzi b'ingoboka b'Ukaristiya batangarije Radio Maria Rwanda ko biteguye kwitangira ubutumwa kiliziya bahaye, cyane baba bugufi abanyantege nke. Nitwa Mukankuranga Violette, nkorera muri santarare ya Kiyombe. Ndishimye birenze urugero, ndashimira Imana yamfashije, ndashima birenze ukwemera, kuko ubutore n'Imana igutora, ntabwo ari abantu batora. Aba ari umuntu utora, twese twagasigaye kuko turi abanyabyaha kandi kamere muntu twavukanye icyaha. Rero ndishimye kubera ko Imana yampisemo ikantora mu bagore bo muri santarare ya Kiyombe, kazi kampa ubutumwa abanabuhawe n'umushumba wa Diocese yacu nziza ya Byumba. Tuzabukora twishimye, twabirahiriye imbere y'Imana n'abantu nta kunanirwa. Aho tuzagira intege nke tuziyambaza Imana, twiyambaze n'umubyeyi Bikira Mariya azadufasha muri ubu butumwa. Nitwa Mwiseneza Ildefonse, nkaba nturuka muri santarare ya Gitega iparuwasi niye. Uyu munsi rero ni umunsi w'ibyishimo bidasanzwe. Ndanisanzwe ndi umukatejiste, ariko uyu murimo ubutumwa sinari nakabuhawe. Turiteguye ubu guhera uyu munsi, aho abarwayi bari tugiye kubasanga, aho abanyantege nke bari tugiye kubasanga, tubaganirize, tubereke ko Yezu Kristo ari hafi yabo. Ubutumwa Musenyeri Papias Musengamana, umwepiskopi wa Diocese Gatolika ya Byumba, yatanze ku bagabuzi b'ingoboka bagera kuri 50 yabubahaye ku cyumweru tariki 14 Nyakanga mu gitambo cy'Ukaristiya yaturiye muri paruwasi ya Rushaki. Yanatuye mu rwego rwo gushimira ababikira b'umuryango mutagatifu w'Iborudo basozaga ubutumwa bakoreraga muri paruwasi burimo kwita ku bikorwa by'ubuzima ndetse n'uburezi. Bakaba barakomereje ubutumwa bwabo aho bafite ibindi bikorwa mu madiocese ya Gikongoro na Kigali ndetse no hanze y'u Rwanda. Ni inkuru ya Joseline Musabyimana, mwumvise mu ijwi rya Manase Manirakiza.